إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبرغل الويتيب وانواني نزل الويتيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ينجم لي ينجم وانغالي بإذن الله تبارك وتعالى. والوالي رتو ماس بإذن الله سبحانه وتعالى. نمسم وفي وتتابك ماذا تعرف عن التوحيد. تجيت ومنك التوحيد. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إلانغا تليك التوحيد الأسماء والصفات، وقول الله تبارك وتعالى نامن يجي أبالونجي نبتين دبي إبيا وقلوا الله وجتي وتبارك وتعالى. إلانغا تكتب لك الدلا كونسوغا يفينو لكتا زيسات والوالي لكتا يكون بإذن الله تبارك وتعالى. دروسي في يقوى توالا بكو تواتفنوليا كو أهمية أهمية التوحيد، أهمية توحيد الأسماء والصفات، أو كلو أبوا توحيد الأسماء والصفات. كلو بقول الله تبارك وتعالى لما نيجا مالون يبتن بيبيا وقولوا إرادة تلابكو نكو ثمرات الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى بيتي كجنبا بيتوجا مكوكيزا يبتن بيبيا الله تبارك وتعالى twalako kubimu kubyetwega sana byo babye tujja mukukiriza Allah tabaraka wa taala, oba mukukiriza ebitendo amatendo ga Allah tabaraka wa taala. Twalako ensonga emu bidhina tabaraka wa taala tugamba nti ensonga nyingi etugendanga tugendanga tulabako zitunasobolanga inshallah tabaraka wa taala. Kati ne mubimu wa min thamarati al-iman bi sifati Allah azza wa jalla, nekubimu byetujja oba nekubibala byetujja mukukiriza ebitendo bya Allah tabaraka wa taala mubyo annahu idha amana al-abdu bi sifati al-ilmi wal-ihata wal-ma'iyya, mazmadalo muddu singa kiriza ebitendo bya Allah tabaraka wa taala, nakiriza ekitendo kyokumanya kwa Allah tabaraka wa taala nokuberanga Allah subhanahu wa taala kwegamba yetolodde okumanya kwonna, era nakirize ekitendo kya Allah kyokubera nti Allah ali naffe ebbanga lyonna tabaraka wa taala. awrathahu dhalika alkhawfa min Allah azza wa jal almuttali'i alayhi arraqib alshahid. mwana watu ekyo kimuleetera okubeera nga ate Allah tabaraka wa taala oyo Allah amulaba tabaraka wa taala era amulondoola era amulinako okugamba amulinako obujulizi bwonna Allah tabaraka wa taala. fa idha amana bi sifati as-sam', singa omuntu omuddo akkiriza ekitendo kya Allah ekyokuwulira, alima anna Allah yasma'uhu, mazima manya ti mazima ddala Allah tabaraka wa taala amuwulira, fala yaqulu illa khayran, mazima ddala tayogera okujjako ebirungi byokka, kulwakubanga amanyi nti Allah amuwulira subhanahu wa taala, aba alina kwogera Allah byeyagala tabaraka wa taala era byasiima. Olabye okumanya nti ekitendo kya Allah tabaraka wa taala ekyokuwulira kukireetedde omuddu ono okubeera nga ayogera birungi byereere, oba kwegamba ayogera oba mukamwake muvamu bigambo birungi byereere, bintu birungi byereere, olw'ensonga nti amanyi ti Allah amuwulira tabaraka wa taala. fa idha amana bisifati albasar والرؤية والنظر والعين علم أن الله يراه فلا يفعل إلا خيرا. singo muddu
akkiriza ebitendo bya Allah tabaraka wa taala ti Allah alaba tabaraka wa taala sifatul basar okulaba warru'ya era okulaba wanadhur n'okutunula wal ayn nakakasa era nakkiriza ntibazima Allah ina maaso tabaraka wa taala alaba alima anna Allah yarahu mazima amanya tibazima ddala Allah amulaba fala yaf'alu illa khairan takola kintu kyonna okujjako ekirungi lwesoga nti Allah amulaba tabaraka wa taala kati fama baluka bi'abdin ya'lamu anna Allah yasma'uhu wa yarahu kiri kitya ku muddo mulaba mutya kira kiri kitya ku muddo akitegeera timazima ddala Allah amulaba era amuwulira subhanallah ويعلم ما هو قائله وفاعله الله تبارك وتعالى آمني ابي مد بياكل الى بيايغرا أليس حري بهذا العبد ألا يجده الله عز وجل حيث نهاه ولا يفتقده حيث أمره أبف تشريك مد ويو okubera anga atwala nyo vunanyizibwa nokulaba nti Allah tabaraka wa taala ayinate tamusanga we yamugana era tamubulya awonna Allah tabaraka wa taala we yamuragira kubeera bazo ti omundu bwamanya ti Allah subhanahu wa ta'ala amanyi byayogera amanyi byakola mutufu omuddu oyo kimutwalira obuvunanyizibwa okumanya nti wano Allah tanjagala tabaraka wa ta'ala sijja kubeerawo kubanga Allah ndaba subhanahu wa ta'ala ate era wano Allah wanjagala tabaraka wa ta'ala abeera nga omuddu oyo bonnambiro adda mu bifo نبيكوا الله بيقال تبارك وتعالى فإذا علم هذا العبد وآمن أن الله يحب ويرضى ومد وامن تبزم الله سبحانه وتعالى يحب ويقال إلى سيما عمل ما يحبه معبوده ومحبوبه وما يرضيه أبا كل بيوكا بيو الله تبارك وتعالى بيقال كوانغا غواسينزا ويقال كل بيو الله بيقال تبارك وتعالى إلى بياسيما فإذا آمن أن من صفاته تبارك وتعالى الغضب والكره والسخط والمقت واللعن مزمو بما ينتم بيتندو بيا الله سبحانه وتعالى الله نيغا سبحانه وتعالى إلى تمع إلى سنغ وللا أوينا أبا أمنيزيز الله تبارك وتعالى إلى الله سبحانه وتعالى أقوبا مكساسرك تبارك وتعالى ينا أترك متيكاجي ينا أري أكيد متيكاجي عمل بما لا يغضب مولاه تبارك وتعالى ولا يكرهه حتى لا يسخط عليه ويمقته ثم يلعنه ويطرده من رحمته مزم مدونه أبتا ينكر بنيزاء الله سبحانه وتعالى والدبيتما أبتا كر بيتم الله بياتما تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى على مسنغ ولدا على مكم مذكرزا على مكم بيرانغا مغوبا مكساسر في الله تبارك وتعالى فإذا آمن بصفات الفرح والضحك مزما ومدوا كريزا يبتندوا يا الله تبارك وتعالى أموليو كسانيوكا أموليو كسكوا الله سانيوكا تبارك وتعالى إلى الله سيك عز وجل يمد نبي كريزا نبي سما نبي منيانتي الله بيري سبحانه وتعالى أنس لهذا الرب أبيرني الله تبارك وتعالى أبا يقولوا كبيرني الله سبحانه وتعالى وي الله سانيوكا بدو تبارك وتعالى ناسك نبو تبارك وتعالى omuddo oyo mazima ddala abaali n'okukola ebirungi ebikolaki ebisanyusa omulezi we Allah subhanahu wa ta'ala kulokomaga Allah seka era asanyuka tabaraka wa ta'ala wa minha era ne mu byengera oba ne mu bibala byetujja mu kukkiriza ebitendo bya Allah tabaraka wa ta'ala oba emigaso mujimu ku migaso byetujja mu kukkiriza ebitendo bya Allah tabaraka wa ta'ala أنه إذا علم العبد وآمن بصفات الله عز وجل من الرحمة والرأفة والتوب واللطف والعفو والمغفرة والستر وإجابة الدعاء فإنه كلما وقع في ذنب دعا الله أن يرحمه ويغفر له ويتوب عليه وطمع فيما عند الله تبارك وتعالى من ستر ولطف بعباده تبارك وتعالى المؤمنين نعم ومد سينغا منيا وبس سينغا كريزا إلى نامنيا تمزم الدلم بتلبيا الله سبحانه وتعالى مريمو الرحمة أكساسرة الرأفة أكواتمبرة التوب أكود جالي الله تبارك وتعالى اللطف أكواتمبرة العفو أكساسرة نوكسني ونوكلكرة والمغفرة نوكساسرة نوكسني والستر نوكبكرة وإجابة الدعاء انت بس بدل الله تبارك وتعالى ايانو كرا ادوا زبدوبه اكسوا كوبدوبه فانه كلما وقع في ذنب دعا الله سبحانه وتعالى مزمدل مدو يبدواغا مزامبيريو نابدي واسيرira kukwanga abaddu tuseerera era twali atakola nsobi tuseerera
الرب رب والعبد عبد الله سبحانه وتعالى لو مد إلى أكم يفنتي ولي وتجمل الله سبحانه وتعالى الله قامت ولو يؤخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون singa Allah buli yatulaba nga tukola ensobi nga tumujembera nga tukwata singa kunsito kukyali atambula barakallahu fikum jazakumullahu lwaki okumba fenna tujembera Allah tabaraka wa taala ne olwo okusasa kwa Allah subhanahu wa taala atulindiriza paka kadde kaliki yatutegekera na tujjawo Allah tabaraka wa taala kati omuddu ono mwana wattu buli lwagwa mu zambi lyonna buli lwaseerera mutufa adda mangu eri Allah subhanahu wa taala na era namusaba okubeera nga amusasira amusonyiwa nga dajjali Allah amusonyiwe tabaraka wa taala amwenyeza Allah amusonyiwe era nga kugamba tamaa fima inda Allah tabaraka wa taala abayagala ebyeri Allah subhanahu wa taala min sitirin mukubikirirwa wa lutfin n'obukwatampula bwa Allah subhanahu wa taala bwalina ku baddu be abakkiriza mwana wattu ekyo kimuleetera okudda kimuleetera raj'atan وأوبة إلى الله تبارك وتعالى كلما أذنب ولا يجد اليأس إلى قلبه سبيلا ما نواتو مدوانو أبير الدمانغو نيو إلي الله سبحانه وتعالى بلي واكولين سبي ناسيري لا ناجل الله تعالى الدمانغو إلا okutekao n'okusubira okusasira kwa Allah tabaraka wa taala kuba tekulina kkubo lyonna eri mutima gwoyo muddo biidhnillahi tabaraka wa taala ye okutukawo n'okusubira kwa Allah tabaraka wa taala kusobola kutya okubeera nga weekuli min kusobola kutanga omuntu akkiriza Allah tabaraka wa taala kiriza ebitendo bya Allah nti Allah alaba Allah mukwata mpola Allah mugezi Allah awulira ebyate ebyokubuusa buusa bibyo kutukawo n'okusasira kwa Allah tabaraka wa taala binajjira bitya omukkiriza tekisoboka wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan enam nemu ebyetufuna oba emigaso egiri mukukiza ebitendo bya Allah tabaraka wa taala mubyo anna al-abda bazmu muddu alladhi ya'lamu anna Allah muttasifun bi sifati al-qahr wal-ghalaba was-sultan wal-qudra wal-haymana wal-jabarut mazmaddala nakiriza ero muddu nategeera mazmaddala Allah tabaraka wa taala atendebwa nebitendo byokuwa qahr ya mukasi tabaraka wa taala والغلبة يكوغامبا يموانغوزي بوليكامون الله تبارك وتعالى والسلطان يمكولمبزي يمفوزي والقدرة يينوبو ينزبونا والهيمنة يالي وغورو وابليكيموتشنا والجبروت نكويلانغا الله تبارك وتعالى يوتشتيبوا تغير كابروغاندا يعلم أن الله لا يعجزه شيء أما جابوا من يوم بدويون تليريكيندو بيوناوي بانغا بيا الله سبحانه وتعالى أما جابوا من ينتي مزما الله تاينتي موليما تبارك وتعالى تاينتي موليما فهو قادر على أن يخسف به الأرض الله تبارك وتعالى مستوى كويرانغا سورة كويرانغا إنساج سانياو وبانتي إنسي إغوير أمدويو وبا إبوتوكا أمدويو ناغوا مولي أو يعذبه في الدنيا قبل الآخرة إذا من أنت الله تبارك وتعالى مستوى كموبولي لزمن موسي قتلنا بنا كتوكا كواخرة فهو القاهر فوق عباده مزم مكسي وقلوا بيتون دبي وقلوا وبدبي الله تبارك وتعالى وهو الغالب من غالبه وهو غالب من غالبه ومن غالبه إذا الله تبارك وتعالى يموانغوزي وابولي سونغا يونا وهو المهيمن على عباده ذو الملكوت والجبروت والسلطان القديم مزمع الله تبارك وتعالى يالي وقلوا بيتون دبي ننيني بوينزا ننيني بفوزي nanyini kwekuza Allah ye tabaraka wa taala ye nanyini kuberanga ye yekuza Allah subhanahu wa taala so sife kwekuza fabad wabara Allah kitendo kicha kuberanga yali waggulu ebitonde byonna tabaraka wa taala yalina obuyinza fa subhana rabbiyal azim mazma Allah tabaraka wa taala yawukana owekitiibwa Allah tabaraka wa taala owamaanyi era owekitiibwa wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan naam wa min thamarati al-iman بصفات الله أن يظل العبد دائما السؤال لربه تبارك وتعالى السؤال لربه تبارك وتعالى فإن أذنب سأله بصوت الرحمة والتوب والعفو والمغفرة فقتي إذا نمبيه تجع أبا إبيري أبا يتجع مكوكريزا بتندبيا الله تبارك وتعالى كفنا قومود إبانغال يونا أسيغالا أكاسر الله تبارك وتعالى kwiranga amusaba kubanga yayine bitendo Allah tabaraka taala ebikasa omuddo kubimu kubyetujja
mukukiriza ebitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala kukubira ngo omuntu agenda maaso n'okusaba Allah tabaraka wa ta'ala ebbanga lyonna fa in adhnaba sa'alahu bi sawti rahma mazima ddala omuntu bw'akola ensobi nagwa mu zambi asaba Allah tabaraka wa ta'ala n'ekitendo kye ekyakubira nga asaasira Allah asaasira Allah namusasa tabaraka wa ta'ala n'okudda gyali n'okusonyiwa byonna kasitakola ensobi akuŋŋaanya ebitendo byonna ebiraga okusonyiwa okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala byonna nabikozesa ng'asaba Allah musonyiwe tabaraka wa ta'ala تقرأ قبل ذلك هكذا وإن خشي على نفسه من عدو متجهم جبار سأل الله بصفات القوة مزمد دلا بواتيا ناتيا كمويوغي نيتيا كمويوغي تولو دلا برابا بصبر كوينة بمرumba gana abatakiriza Allah tabaraka ta'ala barumba ganyi asaba Allah tabaraka ta'ala nekitendo kyokwera nga Allah ye wamanyi era Allah tabaraka ta'ala ye muwanguzi Allah ye mufuzi tabaraka ye mukasi tabaraka wa ta'ala ebitendo byonna byabikunganya n'asaba nabyo Allah tabaraka wa ta'ala amuwonye okubeera nga alumbaganyibwa rafi'an yadayhi ila sama'i qa'ilan asitula emikono gy'omuddu mu bbanga ewa Allah tabaraka wa ta'ala kuba Allah beera waggulu tabaraka wa ta'ala gamba ya rabbi ay Allah tabaraka wa ta'ala ya dha alquwwati wassultan owanga gwe nanyini maanyi na bufuzi walqahar waljabarut nanyini kubeera nga mukasi nanyini kwekuza Allah tabaraka wa ta'ala ikfinihi mummaliro oyo fa in amana anna Allah kafil hafidh hasib wakil mazmadala bwa omukkiriza bwa mwamanya nakiriza nti Allah tabaraka wa ta'ala yemmalizi ere yemukumi Allah tabaraka wa ta'ala yemusigire qala hasbuna Allah ni'mal wakil agamba nti Allah atumalira era nga yemulungi wokubeera nga atumalira Allah tabaraka wa ta'ala watawakkala ala alwahid inaberanga yesigamira erium kw'omwoyo Allah tabaraka wa ta'ala ahad omu as-samad ikugamba Allah tabaraka wa ta'ala buli kintu kyonna kyetaaga gyali naye nga ate teyeetaaga eri bitonde kuba yatonda wa alima anna Allaha dhul izza mazima kimanya nti mazima Allah tabaraka wa ta'ala yewe ekitiibwa Allah wa kitiibwa wal quwwa n'amaanyi wal man'a era Allah yagaana kyonna kibeera nga kisobola okutuuka ku baddu be mana'ahu min a'daihi Allah tabaraka wa ta'ala nti yagaana balabe okutuuka ku muddu we oyo abeera musabi biidhinillahi tabaraka wa ta'ala wala yasilu ilayhi biidhnihi tabaraka wa ta'ala era nga balabe tesobola okutuuka ku muddu we biidhnillahi tabaraka wa ta'ala barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fa idha ma usiba bifaqarin singa omuddu yenna ategedde ebitendo bya Allah tabaraka wa ta'ala afuna obwavu atuukibwako ekizibu ky'obwavu da Allah bisifatil ghina mazima saba Allah tabaraka wa ta'ala n'ekitendo ky'obugagga ya ghani owange gwe mugagga tabaraka wa ta'ala nkusaba mpo bugagga kusaba mpo emmaali walkaram n'okubeera n'obugabi waljud amanya nti Allah tabaraka wa ta'ala ye mugabi ate ye mugagga yawa Allah subhanahu wa ta'ala fa idha usiba bimaradin da'ahu li'annahu huwa at-tabib ash-shafi al-kafi muzmadalo muddu bwatukibwako obulwadde amanya nti Allah tabaraka wa ta'ala byonna yabijjawo nasaba Allah tabaraka wa ta'ala kubanga ye muwonyi Allah subhanahu wa ta'ala ye mumalizi nabeeranga adde eri Allah subhanahu wa ta'ala mukola ki mukubeeranga musaba kubeeranga amuwonya fa in muna adh-dhurriya mazmu muddu wabeeranga yammibwa family tayina baana tayina ki sa'ala Allah an yarzuqahu wa yahibahu adh-dhurriya salihah asaba Allah tabaraka wa ta'ala amuwe ezadde ddungi era tengofu lwaki kubanga amanyi ebyo nabiri mikono gya Allah tabaraka wa ta'ala ebyo na Allah bitenda atende bana byo Allah subhanahu wa ta'ala li'annahu huwa ar-razzaq al-wahhab amanya nti manyaga Allah mulimu ar-razzaq omugabi al-wahhab omuwi tabaraka wa ta'ala ya tona omutonyi الله سبحانه وتعالى وهكذا فإن من ثمرات العلم مزم الدلدل مبيم بينجر بيتجمع كمانية بيتندو بيا الله تبارك وتعالى والإيمان بها نوكو بكرزة دعاؤه بها كوكبير أنجي بيتندو بيا نمان يجوي توبي سابسا أما كورنتي inga kugamba ekizibu kyolina nga okiteebeza mu linnya erigenda n'ekizibu ekyo osobezza oyagala Allah kusonyiwa tabaraka wa ta'ala ye musonyi ko serinnya lyokusonyiwa ya rahim ya ghafur ya ghaffar nsonyiwa okoze ekibi owange gwo omusasize owange gwo musonyi Allah njagala kusonyiwa nokoze erinnya lyokusonyiwa owange gwo mugabi ar-razzaq gwo mugabi ngabira abaana wa hakadha biidhnillah tabaraka wa ta'ala amukuru nti muzimu ku ngeri zetusabisa amanya ga Allah tabaraka wa ta'ala n'okwegasa nago nga tumusaba kukubira nga ekizibu kyolina okiteebeza erinnya erigendana n'ekizibu ekyo kyolina nga batugamye nti oyagala kusonyibwa n'okusaki amanya ga Allah tabaraka wa ta'ala agala okusonyiwa oyagala kuwa abaana n'olaga amanya ga Allah tabaraka wa ta'ala nti ye mugabi yagaba emmaali tabaraka wa ta'ala tegeka buluganda n'olwoyawo oyagala bukuumi
نصر الله نما نجا غلا كانت يمكومي سبحانه وتعالى كد وهكذا باذن الله سبحانه وتعالى subira tujja kuwanvuwanyo باذن الله سبحانه وتعالى tujja kubeera nga tukomaawo ate tulabe inshallah dalo yafiiriddako tukyagenda mu maaso era inshallah tabaraka taala n'okulaba kugimu ku migaso ne kwegamba thamarat biningi ebibala byetujja mu kukkiriza ebitendo bya Allah tabaraka taala mu kukkiriza amanya ga Allah malungi n'ebitendo bya Allah tabaraka taala ebya waggulu subhanakallahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.